Video khát anh xem hơi tin video chú delta chung trong thu hệ hiền ai theo là video hi delta WhatsApp group hola anh xem tệ tệ lăng ở link hi aban dòng lệ crypto group adang dang dòng anh xem link kan ti me aje chú cái WhatsApp hi ake mang the point thani là thum zo là kong online beb dihin aja chu YouTube video bo kan man ji tan ai theo là YouTube video hi nangaya hi le sell bol te te inti kan tip hi WhatsApp group la delta ho abale crypto group dang dang azang abale noloi na pai ho jang mining ball ho crypto ball ho share son sa ute ti chukan tip na hi IP hele delta app sa he kong lut de hen ama sa pena he delta app sa ma se pena lut phale he chi hi anoi langa home ki tiumen dap sa omen abale minu omen alai pa hen na me edu dapp daps so ipi ham tia le decentralized application ti na hin chu achomlam ta ka sai hinten abale dap sa na lu phale d news in nami edu d news a ko na hi chi video kan upload pa hom den hi cha kun khun belew chen tia kan dei sa hi iti vet de ham ti kan vet sa de nei ve d news in click phal le chun hi chalai ha news summary om min na ka sei banga cha delta apps na lu phal le alai pa daps na me edu abale d news na lu phal le news summaries kiti hoi choi hi tain achung pena how to your channel on d news kiti pa hi latest pa hi tayen hi chilaya hi content creator hon delta chung chang tu ho post an bol jiu hian ken jong kan post ji hin ai theya hi le hi chi video jong hi chalai la hum de hin a video chu ipiti dham tia hi le a title chu a title ding chu zo long la kan sim den tin kan balu phala ipi hi le a ki het thai ding nga chu Thadou-Kuki language hong kiti hin a YouTube jong hongum de hin hecha a hi thia le dinu sa ko nan ve ben lang rating ho pi ben comment ho bol leu chun ke rating yang sang ding aban le monthly price pang kho selection ka nga thei de ti chu tip na kan nei hin tin ipile dinu sa na lu phal leo hi chala ya he ke hi che video hom de tan aban le chi latest ho hi tan na aban ranking ko kan me de khat dei ranking kam ya hele chho hi tan na achung pena ipp ham jang min mangcha ki gen jang an upload min aban anuya ko delta unlock mechanism Thadou-Kuki ki thoi chi kai bol hetain a hi thia le hi chalai la hin be bin lang kai cherar ho hi ana be te ti chakan tip nahi ve aje chu adang to che da tang kating aje chu hilaya hi kai upload ho hi laya kun han lut bal rating sang de hin na rating asan chana chu top 1 top lisa ka hum ding monthly reward d news monthly reward pa ho ka san de ti chu kan tip na hin aje chu ken jang information a hi thei chala kan share jing de hin nang hon jang ai thia la post ho hi nang hon jang nen to sot bin lang ikito so ikito sot chi dio hi ti chu kan sei na hi ipi hile tunia hi kan sei di pen hi hile delta population to total supply chung chang thu kan sei de hi ama se pen hin delta hi tu le tua hi population is at tam a hi lawa le register bor momong is at tam itia hi le user distribution no ya ho velo chun user count kitin 508081 hi tu pana hi video ka sim pana hi 508081 hi tai hi chi hi 5,80,000 tina hi na 10 lakhs hi pala chun 1 million hong hi tin na 10 lakhs chu 1 million tina hi 2 lakhs 20 lakhs chu 2 million tina hi 30 lakhs to 3 million tina hin to hi 5 lakhs 80 population 80,000 population hi tin akhuti ala chun half million 1 million a thina dinga chu half jang half ipa pan he ti chu kan sei nom hin ipe bola to hi population hi kan sei ham tia hi le kap nang ho in delta hi ichan ge hi tam iti le market lu dingham iti le sum ke so dingham ti ho ta bang hi na has nang hon na za nom pe no ne het nom pe no hi ja chu hi chila ya ku na kan sei ding hi delta te hin white paper nei win a white paper dung ju ya chun hi chilai phat ka dis duty chu sei po win a hi wanga akur team ho ku na ki he chu pi ham tia hi le ama ho hin population hi 80 lakhs 90 lakhs so ta bang khu hi chalang ho khu hum hin phan lang hi le market hi listing denga agia lo hin na to hi 5 lakhs bo phan la yovin ten chu ga hisab le chun 80 lakhs 90 lakhs phan de chu phat I chan ahung lu dem ti chu na hon ga hisab jing le chun na to hi 5 lakhs hi vin
a hi le 80 lakhs 90 lakhs a hi lo ti tau te hi chan pha ne denga chu phari za thong lu dem ti chu nong hon jang calculation na lung thim ba boarding lo chen het jing de hen na iti chan pha hong lu ding ham ti chu he chi chu ka sei nom chu pham til market hi delta hi til sum ki so de tam a hi lo market iti lu ding ham iti a hi le population hi 80 lakhs 90 lakhs e pha pha le hong lu ding hi ati chu ka sei nom hi to ai 5 lakhs bo i phan lai ve chi chu ka sei nom hi nó hòn calculation cái ball leo chân ban lẽ analyze na ball leo chân ban lẽ a hi wanga heading khat chu delta hi marketing zong a ball nai po bin chom khat zo le cool team hon marketing ho chang a hin ball tu helai kelo min ti chu tu kum sunga zong 80 lakhs 90 lakhs zong i pha jing thei he ti chu kinep lal na ding a hi lawa le ta sin lal na dum po yin chom khat zo le marketing hon bor wala nom ta 10 lakhs 20 lakhs 30 lakhs 50 lakhs hoi pha jing de na aban la ka sei nom khat chu kin 80 lakhs 90 lakhs ka ti wa nga chu a ho a hi le 50 lakhs so tabang ai le 40 50 60 70 lakhs so ki pha zong le delta he market market na a hin list hung ki list mai the he tai ti chu kan sei nom hi kin atam thei chan de nga 80 90 lakhs ka ti hin na cái dòng là maybe 50, 60, 70 à dòng không kỹ mấy thế tại thì tôi cần xây nó mấy à bạn dòng là cái xây bằng chân nông họ chân tua 5 lakhs bẹp ya 70 lakhs ấy là 50, 70, 80 lakhs phá đã tính cho nai sai point này thì mấy thế hiện ai và ngã cho chấm khát dâu là delta hệ min anh hà hệ định hiện na anh hà hệ phá là anh yên ya dòng mi sang khát sang xóm thì họ dòng register cái bề riêng thế hiện thì tôi cần xây nó mấy hiện cái gì mà bằng cái marketing hồ rằng cái bản này lâu hiện na marketing lâu hiện là 5 lakhs ilun thay用 chú ở hỏi giờ project là thì có hỏi lôi tiền này hiện tại thì cho cần xây nó mấy chỉ chú hung hiện tin aba na hi delta total supply chung chang thu cái gì insight cái điều hi cái gì hi value chun na delta yap su chu tor su leo chun home na me diu to display ana mu ji do na tor su chu vale total allocation mining ratio abon no min na delta hi total supply 300 billion hi hi chalai la chu 180 billion hi la ya khona mu mining ratio 180 billion hi community mining a hilal community airdrop a hilal free mining ti tawte free mining a dinga 300 billion la chu 180 billion hi free mining a dinga hungki pedo ti na hi in a hi le 300 la chu 180 hi free mining a di hi in adang chele ecological piti sai dam incentive hilawa hele epp validator huwa ban le icp crowdfunding canister to cho hita in cho ha sai da tang kating to hi 300 billion la 180 billion hi free mining a hi in adang ho khole 10% 20 to ho reserve thil dang dang a hi na chu to hi 180 billion hi free mining a dinga allocation hung ki pedo pa hin a hi le to han bele to mining ratio ko bele 0.1.54% bo hi ki mining ki bordo na la hin na remaining anoi long bele chun na mu wa zit lang pa ho zit lang green kala lam pa ho 180 billion hi chala ya achunga ho 0.145 pen khu mining ki bordo zat 1% ang ki bordo nai lo hi ti chu kan sei dom hin anoi langa ho 99.846% khu mining ki bor nai lo hin lai na 1% jong mining ki bor do nai lo he ti chu kan sei no hin a hi wanga delta mining hi ga hisab le kum khat tabang hi achi ta na kum khat tabang hisab he ta in a hi le kum khat sunga jong 1% ang ki mine do lo hi ti chu kan sei no hin a hi le he chala ya hi mi abang khanin crypto ana boarding sa hon jong hi chelam pang he a he thiam lo ham jong katin delta hi total supply atam je in a price hoi ponte ti ho jang a sei jibin eka hisab ma la helaya hi mining ratio he value chun kum khat sunga jang 1% ang ki mine do lo hi na he chu hi le chun kum ni kum thum kum li ka ha poi he chu sunga chu izat hong ki mine do dam 5% jong hong ki mine do lo mai the hin na ip le chu thil chom he tan tin azo langa ka sei pa chu iti le market lu ding ham ti pa chu population chu azo langa ka sei pa chu 50 lakhs a hilola 70 lakhs 80 lakhs 90 lakhs taute ang lim phala chu market lu ding hin aji chu kur team ho ki gut dan hin na chu chu a hin a hi le sei thei lovin
70 lakhs 80 lakhs population chu tu kum sung hin hing ta be ta ta hi le chun delta mining chu tu kum sung bo hi mining involve be du ti na hian a khu ti le chun hilaya mining a ke bodo za de le chun izat ke mine do tadam na ka ti dan chu to ai kum khat ta 0.1% bo ki mine do hin ane tu kum sung market lu tan la le 2% rang thing dem i mine do chu thing lo mai thei hin na ke gya la hi market delta hi market hong lu phal le 180 billion lai 5 billion ham khat bo ki mine do mai thei hi ka gin cha da na hai chi chu no hon analyze bol bin lo a chi chu delta hian het ding khat chu mi abang khat chun 300 billion la chu 180 billion 180 billion ti taute free mining a hin na 180 billion hi mining he bona bol chai te ding a ki bol chai phala market hung lu te hi sa nai sai lo hin na ka sai banga population 70 80 lakh sa pa le market lu ding hi chaka chu 180 billion la chu 5 billion ham khat bo mine do mai theu hi a khu te le chun 5 billion ham khat bo mine do adang si chu market hong lu zo phalon mainnet zo phale ti taute mainnet zo phala mining chi jing de hin na mining chu ki bol jing na lai de hi he sia chu delta hi 180 billion hi mine do chai te ding abana market lu di ti na hi puye he ding khat chu population in ahung ke ngam ding population du ja chu ahung ki ventin he ja kuna chu market ho he list he tai ti pala list de hin na ke he ja chu 180 billion lai 5 billion am khat bo ki mine do de hi ke hi sab da na ai le 180 la 5 le 175 chu na lai di chu market lu zo phat le mining chi jing de hin na he ja chu abona mining to te di ti na hi pun na abale ga sai sau zableng circulation supply hi hlom cha hong he di na 5 billion am khat te kana chu market hong lu tai ti taute market hong lu phala chun 5 billion bo i mine do 5 billion chu te kana chu amaho delta hi release mechanism elo lek token hi unlock dan process omen hi chu weekly hapta khana 1% bo hung ki unlock hung ji de hung ki release ji din akhutia hele chun market hung lu phal chun 5 billion in mind do la wa chu circulation chu million ham khat bo hung he de delta to token circulation hi chi hi crypto hethiam japon ka sai he din atha ho chun he lo mai thein na hi jong le mi bang khat crypto hethiam jap ho hi chelang ho piham ahet ama ho piham ama ho kasin mo na hi pun crypto he sa hi ta ma hi chelang ho he tham khat a ji po ven group la ho piham negative ahet thiam lo de wa comment an bol negative ta na chi hi ja to chi video kan sim hetin ke he da na he delta he mining hong market hong lu phal le circulation hi hlom cha hong he de million a hong chi de te kana chu pi network mining bol chen he de hin pi jang chu 100 billion total supply hin hi chalai la chu kum gup sunga hi 10 billion bo mine do vin 90 billion chu to a khu mining chi jing na ke bor jing na hin na ele de pai jang chu kum gup sunga chu 10 billion bo mine do hin echa market hong lu na chu circulation chu 7 billion ham khat bo hin na a price chu 1 to 3 ke ka hin na akhuti ale chen delta chu ga ai sap tango tu kuma delta chu kilis tai ga taute akhuti ale kum niam khat bo mining ke bon hin kum nia chu 5 billion mine do lo mai thein na pai chun kum gup sanga 10 billion ki mine do hin na chiang chu population chu 60 million langa hin na lai na mining bot ta ma tam hin ele delta chu te kana chun tu kum 2026 ele 27 ti taute e chala khon market hong lu tai taute a hi le chun kum ni kum thum be mining ki bol de hin hung ki bol do de ti na hin ai le chen he ja chu pai bon kum gup sanga 10 billion aki mine do a he le chun delta chu 5 billion mine do lo mai thei ha na he chu kan sei no ma hin chi ka ha sei sau jap ta in to ka sei nom chu delta hi market hong lu phal le abona hem mine do chai te di ti na hi poin to pai mining bol chen he de hin pai jang kho to mining ki boling chi jing na la hin na market lu wa nga kho e che ta ba delta jang ki bol de hin market lu zo phal jong le adang si to ki boling de la ya la 5% am khat bong ki mine do de adang si 95% to market lu zo phal mining chi ching de ko ma
generation a chi de tai ti chu kan sei dom hi ipi hi le hi chi hi video hi phi chan hin chai tang kating adang ho cho all in a phat dung zu yen video apoi mo dung jin nyau nyau hin sim kit tang kating tu nia video ka sim hi chan hin chai tang katele